yini kungivusa kulena yini ukhupha kamnandi wena mvusa koqala ugogoda ufuna sikhuluma ngani na baba ngifuna sikhuluma ngani sikhwama ngifuna lesikhwama lesiya leyo set usithethele bani hawe baba lesikhwama ngisakuchama lo mfana lo yathi ngifuna lesikhwama mina yathi yo umfana nyalo ufuna tikhwama ende sikhwama ngisihambisile ufuna tikhwama ucela bangishaya nokungishaya napho baba kansikule sikhwama sikule sikhwama kanje baba nangithi uhambile cafu sikule sikhwama ngithi uhambile mina angahambi ngifuna isikhwama mfethu ngitshela umfana wami bo sikhwama udosithole ara wona ufuna inteni thobele mthetho ngithumela ngebani bangishaya vele emabe ngisita wena mina ungisita ngani bangishaye abashaya ubonile nawe ukuthi kendakaleni lapha ungimatile lo mjini hard ngako jike esibhedlela ngincala mjini sorry mnaka okay buka la okay machuza nganginika lesikhwama kumbe imali yabo ndokafulela mina nje unabona ukuthi akusimachuzu loya noma ngasi ngimachuzu ngiye nyalo lothatha isihlalo samachuzu nguye nyalo malume ngabe uya la utothini malume ngitomchazela mara lesinto izama lenye ngwakho ngawari mnaka ngawari enaxidi ikamna ngifuna ukuthi silambe sibizi sitala ngaphansi kwamabridge mnaka okay thina sisebenze ke yasto 7 mara wonekele lo busy kungilandzelela ngifuna ukuthi ungilandzelele mnaka okay fakela amehlo abantu okay mna ya shona kuhle kude mnaka fitla hamba kahle mnaka mbolala ngendlala baba sekuna kunyo mfanyana lo utenda machuzu kona choko nakona mara mawufika ungashesha umgudluli ngamkhipha fast akufuneki ngimtshele okay sure Batiganyiwa sobona khona Fuza next ish shoot my mfethu man daleka izinto esingadaleki mfethu dalekani mfethu amangibambi phela shoot my mfethu amanye amajita tsankasta ngala mfethu ngithola angithola ukuthi mina mfethu wami ngidespa ngiyabamba mfethu kankena mina mfethu ngisebenzisa i-10-1 phela ngidlala ngiyabamba wena la mushaya ngothi ufuna spam mfethu sure mfethu ngiyabamba mfethu maye minto ngibambisane mfethu shoot my mfethu sasitokhulume ngibamba shoot my mfethu mfethu dokunika mfethu mase nguyisele out le yamachuzi ngiyabamba mfethu athi ngishofele mfethu athi ngishofele mfethu ngiyo le same team le mfethu ngiyangithemba ukuthi ngiyo lena ngempela uma kanjani nje ngishona khona ifuku yafikwa ngizoshona khona bathi kanyiwa sobona khona but ifuku yawinwa sonqoba khona phela mina ngidela kufa bathi ngimachuzi ngilahla phansi ngidela kufa phela mina ngidela kufa ngidela kufa mina ngidela kufa esebethi bazama batafuna ungcika phasi wemdali qhubeka nawo ngiphephise mina sengijule ukuthi sidale le trap okay mina ngiyakuva la kule trap yakho yabo asicale ngamachuzu sibuye sidanze ngale ade yawe ibona lena sebe lapho kule trap yethu stophumelela
Hamba sapho mfethu shayisana ngale ya blood ebabe lo muntu kuyakwati ke makangeni ngento yakomuva ke ukuthi ugcine ngakanani mfethu. Okay, naloyo iplan egrand esingasebenza ngako ukuthi siphumelele le plan yethu ayibona lena. Mina uvumelana nayo le out. Mfethu mayito ikona le out. Hayi mina ngifuna ukungokwami mfethu. Le amacuzi iphila apha. Lathi nokuphila lapha eTulu lapha. Nokuphila lapha eTulu. Yeah. Ngiyabamba mfethu maye ngangibeka kuhle. Ngibeka afuwe ngoba kusisekuthini ngasilaya yabo. Ngiyabamba mfethu. Ngathi kunemovement nyama. Hayi mfethu ngiyambona nange lapha athi ngimashe mina ngimuswe ke asova Sitombana mfethu. Hola ungifonise buda shem. Ntwana ubona ngathi ngibephethe public phone la. Ya next buda nete ngibona ngoba ubamba ifoni. Wena ntwana ubona ngathi kumbe bonke labantu lehlangana nabo ngala inzaba ngabatsheli bakhalisa ubadi bonke labantu labo ntwana. Ngangeli so buda man. Ntwana uzuhlala phansi unesibinzi wena mfana unesibinzi sakho sikhulu kwendakalani ngawe ka. Next buda inkinga ngiyafika ngala abantu angibakeki. Maye wena ntwana njengoba ungageni bantu so uca uthi utokena mina wena kuba bonke labantu ufuna kutowati mina wena ntwana tshela mina uthumelwe yini kwendakalani nga. Buda inkinga mina ngiyakufikela ngala ngicolela shem. Ntwana ama minutes la ngide ntwana yami yabo. Ya ngcono ukuthi yena nyaluvaye la. Yabo ngaba nginama minutes ukuthi ngikufonise nami ngishaya please call njengoba ngibona so. Ngiyakuva buda ke. Ya maye ngibona ngathi usahleli ke Rotman ke kwendakalani ngawe ka. Next buda inkinga ngiyeva la mane buda bathi kunalomnye emjida bathi ngimachuzu ende lo machuzu bathi ufundza lapha eMagudu maye ngiyamangala ugobi sonke lo muntu ngala ufundza nesikole. Maye sothini wena lokho amachuzu ukugobisa kwasanda lapha eKutuzi. Ngiva njalo buda yami nami sengeva wena useliqinile. Atilutho ntwana ngabe ngathi yabo abekangeka zahluphe lo mfana kusaphila mina maye angathi ngako lokho amachuzu ukuthi kuyingoti icoko lokho mfana. Hayi buda uthi nakuwa kagoba lo muntu angeke. Ntwana yami yabo mina ngingagoba ntwana ngabe ngimi lo machuzu lofuna yena wena yana uhleli namachuzu straight eKutuzi abangathi kahle kasilamba ngathi kahle ende kunalo kunye kwemjida yabo lokumjida lokho ngisakufuna wena athami nawe sengimana ngiyakudlela ngamara ngikwathi bekungafuneki ngikudlela lentwana bathi ngisigoloze ele out ngiyayifuna le out ende ngiyayifuna le out ndoyithola uyabo. Hayi buda ani kunabo sigoloza futhi ekuyanyiwa muzi. Sitwana sho ukuthi inzaba yami naloko asigoloze yabo. Isukela ngala nami ngichamukela ngalabo phambili shothi ma emangithi ngiyavela kuloko ephanjini ngiva msindo yabo engiyabuta kwendakalani lapha emangivela lapha shothi maye ngithola lokunye komjida nakhona mina ngakubekisa kucoko esigcoko yabo isicoko sawo sinelibhola nje samela yabo ngakubona lokho mfana ngithi ngikubona kuyavuka ngiyabona ukuthi ngiko lokho mfana lengagostana nako ngala engikulande shothi maye ngithi ngiyakuceda lapha nga2 squad engiva lo mfana lento yalo mfana yangivumela engithi ngiyakuqeda lo mfana sohambile lo mfana bathi ngisigoloza yabo mari mngani wami amadoda ayipheli mngani wami safuna ngimbambe kusatoshuba blind. Ngiyakuva buda yami ke sho ukuthi musikahle kahle vele lo sikolo ziyafuneka ngatholakala ufile. Ntwana kungiloko vele la ngimthola khona yabo kufa kwakhe lokho vele ngifuna kumphanzela lo mfana angifuna phinza abe khona kuleli vele ababe le. Naye buda manje ligama lamachuzu lisukela lapha. Nyalo ntwana yami yabo enyalo soyekuzini ngalenzaba nyalo ntwana yami leligama lamachuzu yabo sala nale topic yakho ntwana man.
Sobona buda. Yathi indoda yenteke emhlabeni. Yathi ngitshele le ntwana yami la uthi ngicela ukuhlangana nalenye ibar la phela. Le bar le le ntwana le ngito icima linele. Tendeka manga straight la. Icobo manga phela. Ebabe kampani phela. Esitwana yami ngifuna ukudlela lenye indzaba phela la sengithi ngihleli ngalamaphuzi nami yathi musila nginokuchila khona. La kuvela lenye intwana phela shuthi manje le ntwana ifika ithi ifuna ukushaya mihala la kimi yabo. Mina ngitshela ukuthi imhala ngida kanti vele uyathi mina ngiyiboss imhala ngihlala nginayo nethi ukuthi angifonisi bafana labancane yabo. Mara buke asihlangane sizokhuluma lokuningi maybe sizohlangana nabo kusasa kusasa ngizokubamba kusasa ungasabi mfethu. Sure lapho. Umdlalo uyababona abantu bangifaka isikelemile esebethi bazama abantu bafuna ungcika phasi wemdali qhubeka nawo ungiphephise nami ngizohlala kuwe mdali wami zonke inhlungu zami zake zangifundisa ukuthi nami ngisoja kumele ngiphande njenge-aw impilo ayikho lula la ngaphandle kunzima nawe qinisela mntaka baba kuzolunga.